Find the HCF and LCM class 10 Miss textbook of mga hihi exercise 3.2 nikani polynomials pani fx le gx kan ya hingte hi kan factorize photanga chuan HCF le LCM an zong sokang 20 sabera imi expression tang hian common x lata ila 32 2x square plus 2x minus 2 3 ini 20x he is splitting middle term until taila line number x square coefficient la 2 hi kan puntir chuan 4 ani dona number pan hi kan puntir chuan 4 choktur kan belemo kan pemo hitla a middle term 3 choktur hi kan jong liang 4 chu 4 1 ani ya 4 le 1 ko puntir chuan 4 4 tingin 1 ko pe chuan 3 chu ti chu kan number du pan hi chu 4 le 1 ani 3 hi ka split down chuan 4x minus etimian hello titala x minus 2 chuan 20x the first two term he group khata da taila last two term he group khata da le taila chuan a first two term tang hian 2x common le taila 2x square 2x common kalak chuan x omanga plus 2 4x are 2x common kalak chuan 2 omang minus last two term x minus 2 term hian 1 common le taila x minus le minus 2 plus 2 adikla consider chuan hetila a bracket sumi te ain angle anglo ka en me turani ain anglo ni chuan adiklo tinani me 20 hi kan factorize chuan 4 into 5 x aninga chuan a bracket sumi te hi we kan zenga bracket ponami hi mun khata kan da boka so this is fx polynomial to fx polynomial kan factorize one hi look so continue so one gx so ko la taila gx at one 45 x power 4 plus x and here 245 x common level taila x power 3 plus 8 aniang so 45 x cube plus 8 to 2 cube ani so x cube plus 2 cube to a cube plus b cube formula mangina tithaya so a plus b m a square minus ab plus b square here formula ni 62 45 here can factorize well as 1 9 into 5 x ni dona so here mi formula mangin kanti don so a plus b a square minus ab x into 2 ni dona x2 to 2x plus b square to 2 square ni dona to 4 so hi a factorized theta lo splitting middle term pon theta lo so te han da top to mai turani so gx polynomial a ron sok chu hi ni vela ta a hata fx le gx ron sok te tang hian HCF le LCM kan zong dona ne kan HCF tur chu hemi pani tang hian number inang entaila 5 le 5 inanga
5 kan la thaya chuan x om boka ata x om le boka x kan la thei boka chuan x plus 2 oma pahen x plus 2 om boka hi po hi akter turani LCM ave thung chuan ain ang HCF ain ang ho hi kan la bonga ain ang lo upoka lakbel vectorani 4 oma la taila 5 nia tapon 5 oma la boka x ni chuan hata 9 om boka 9 po he no le chuan x om boka chuan x plus 2 ai nanga hata 2x minus 1 oma chuan x square minus 2x plus 4 chuan hi ko puntir vek chuan 180 x plus 2 2x minus 1 x square minus 2x plus 4 hi HCF niya hi LCM suni ne question number 2 3 le 4 ka splitting middle term in atithe wangin katilonga question number 5 a kalem fx equal to 2x cube minus 1 to 8 niya himia hian 2 common la taila x cube minus 1 to 8 are 2 common kalason 1 to 82 in semi turani 64 lonian it's 2 x cube minus 64 to 4 cube ania x cube minus 4 cube to a cube minus b cube formula a minus b a square plus ab plus b square imi manghian sok vele mai turani chuti chu 2 a cube minus b cube kan sok dong son a minus b a square plus ab x 4 ni dona 4x plus b square to 4 square ni dona so to 16 chuan hi splitting middle term nemo factorize thei talowa ti hang kan gar tang chuan gx x square minus 9x plus 20 he splitting middle term in tila taila heta hian number amloi mo kan tinga number 1 omrenga number 1 la atober 20 kan puntir chuan 20 aninga number panni kan bele mo kan puntir ani chuan 20 chok tur kan bele mo kan pai mo hitila 9 chok tur hi ngai to le tala 5 4 ania chuti chu 5 le 4 hi ko puntir chuan 20 chuan minus 5 minus 4 ani chuan minus 9 kan number du pani chu 5 le 4 chu x square 9 hi minus 9x hi mi hin logic tala minus 5x minus 4x plus 20 chuan he first two term hi group khata last two term hi group khata da vela taila first two terms in x common le taila x minus 5 lo ninga minus last two term in 4 common le vela taila x 20 hi for extension minus 5 lo nia common kan log rang hian kan common login ata term ni ta ka sem nia intunan minus 4x ania common class to 4 ania minus le minus to plus ania 4 le 4 cancel chuan x choka chuan 20 plus 20 ania common lucky minus 4 ania ka cancel vele chuan 5 plus le minus to minus 5 so don't tina chuan x minus 5 the bracket mi te hi we khazik taila chuan bracket ponami itla x le minus 4 hi mun khata kan zek le boka chuan
tỷ lệ tay là x square minus 16 anh ya hay chú x square 16 chú 4 square anh hay chú a square minus b square chú a plus b a minus b anh chú a plus b a minus b thì hiện sẽ đơn con này chú x x a không dọn số chú hay luôn ta a chuan g x a chuan hi ni le ta a chuan f x a chuan hi ni le ta ni chuan heng pathum atang hian anh ang ho ka kan thlang chok le nga chu chu HCF tu rania isi tu anh ang ka en tala x minus 4 oma tahin x minus 4 oma x minus 4 ma su ti chu kan HCF tu chu x minus 4 chuan LCM ve tu chu tahin 2 oma gx ang lowa hx ang lowa ma se je thau tu rani 2 hi kan langa chuan x minus 4 ani le a chuan x minus 5 oma x plus 4 om boka x plus 4 x minus 5 chuan heta x square plus 4x plus 16 x square plus 4x plus 16 hình thì cần LCM anh nhớ xuân hay hi cần HCF xuân question number 6 7 8 đến 9 thì cả hot salowa cần lenga question number 10 hi lo ti liang fx equal to x square minus y square ni chu x square minus b square mi formula kan me ya x plus y x minus y thì hang na da thaya chuan gx and the taila x cube minus y cube ani lia hi chu x minus y x square minus xy plus y square chuan hx om le a chu x cube minus x square y minus x y square plus y cube chuan hi kan an chuan the first two term luôn ta sẽ last two terms luôn ta sẽ thì tăng hiền common kan le don ani common la ka chuan variables ve kan ni chuan power claim be ka laptop nei tur ni x cube le x square ania x square ya claim so ka vain common ta la x cube a x square ka lak chuan x lo manga minus x square y a x square ka lak to vain y lo amang so the last two terms of here y square hi common le taila x y square collection x lo manga chon plus minus le plus to minus y cube y collection right here just chu hitla bracket mi ho hi zegla photanga chon bracket pon mi x square minus y square chon hi ala tila thaya x minus y equal x plus y x minus y here so h x junction heng ho hi ron choka g x junction heng ho ni le so f x junction heng ho ron chok le heng pathum junction HCF zong liang HCF chu emi factor pathum trong hian ai nang ho ka
an liang x minus y oma x minus y oma x minus y om boka chu ti chu kan HCF tur chu x minus y aniang chuan LCM chu x minus y pose chuan eta x plus y om boka chuan ta hian x minus y lo om le a chuan tila hian x square minus xy plus y square lo le a chuan hi kan la ti le don chuan hemi le hemi te hi in nang awangin tian da tai la chuan x plus y hi zip le tai la x square minus xy plus y square hi kan LCM turania chuan hi kan HCF chu ni. Question number 11. Fx equal to 2x square minus 4x ania. Ni tang hian 2x common la tai la chu ti chu 2x square ringin 2x common kalak chuan x omanga minus 4x ring 2x kalak chuan 2 ania. 3x power 4 minus 12x square ania. Hi 3x square common kalak chuan x square minus 4 ni dona x square minus 4 so 4 so 2 square ania. A square minus b square formula main kan tila chuan x plus 2 x minus 3 ron so dona ni. Ji x kan tila don chuan compound x cube power lember hi la tai la 2x square minus 2x minus 4 minus 4 so dona chuan hi 2 po common kala theni hi 2 common la tel tai la 2 x cube common kalak chuan x square minus x minus 2 so dona ni chuan hi splitting middle term antile taila ta hen 1 kan ti ta kha 1 le 2 ko puntir chu 2 ne ya number pani ka puntir chuan 2 chok tur ka bele ma ka pai ma hitila pa 1 ma 1 chok tur chu 2 le 1 ko puntir chuan 2 chok dona 2 ring 1 ka pai chuan 1 chuan ta hian minus 1 chuangai wangin 2 hi minus da taila 1 hi plus ti hen da zokila minus 2 plus 1 chu minus 1 so me thani 2x cube x square minus you can split chuan 2x minus x minus 2 chuan here first two term da la taila here last two term first two term tang common la taila x minus 2 1 common la taila x plus 2 here plus 2 chuan here minus long sorry chuan 2x cube x minus 2 chuan x plus 1 chu 8x ron sok chu hi ni ta chuan fx chuan ni la ta heng pe two factor ta hian HCF le LCM kan zong le don ni HCF zong ha sang therefore HCF to chuan x oma ta hian x square oma x cube oma power lember x power lember hi x le potala chuan ta hian x minus 2 x minus 2
x minus 2 oma x minus 2 hi la tai la hi HCF tur chuninga LCM value chuan ta hian 2 oma 3 oma ta 2 om boka chu 2 le 3 ninga chuan x cube x square x oma power lian ber x cube x cube kun la bak nga chuan x minus 2 and thaya x plus 1 and the x plus 2 and here to 6 x cube x minus 2 x plus 1 x plus 2 here and LCM nila so here and HCF so the HCF and LCM of the polynomials fx and gx are x square minus x square x minus a and 36x cube x plus a x cube minus a cube respectively. If fx equal to 4x square x square minus a square, find gx. Tahiyan polynomials pani fx le gx kan naya hemi polynomials the HCF so he nita a chuan hi HCF chuan LCM chu hi LCM ani vele thunga chuan fx polynomial so he nita a kan zong tur chu gx polynomial se ni you know that formula kan ya fx gx equal to HCF into LCM ni chuan tahian kan zong tur kha gx ania so ti chu gx ma chen da paila gx ma chen ka da dong chuan HCF into LCM by betila fx equal to pia pia so ti chu fx yan lo anga chuan a value te kha lo data ila HCF to x square x minus a nita a chuan LCM to 36 x cube x plus a x cube minus a cube and that's one fx to 4x square x square minus a square and ta so on is it x square similar he can answer a plus b a minus b ang inama x square minus a square ang ina zethaya so 36 x cube minus a cube 4x square minus a square so similar hemi cancel ila x square cancel ipokila 4 le 36 cancel so 9 so this is 9 x cube minus a cube so hemi ron choki kan values on to gx value kan idon tanan chu question number 13 if the HCF of the polynomials fx polynomials kan ya
chuan gx polynomials kan nei boka hemi panni te HCF chu he ni ta a chuan kan zon tur chu HCF kan nei a polynomials fx le gx kan nei boka kan nei lo chu LCM ania LCM hi kan zon tur chu ni formula ang kan lo zek le ta ila kan nei ho kha zek na sa ta ila fx to x square x minus 2 x square plus x minus 4 neta gx to x square minus 5x plus 6 chuan HCF kan nei boka HCF to x minus 2 kan zon tur chu LCM ka therefore formula kan nei chu fx into gx equal to HCF into LCM so LCM kan zon dono wangin LCM cha data ila chu ti chu HCF equal to pia va phaidana ata fx le gx som sanya HCF equal to pia kan va phaitir chuan anoya so on value te khalo data ila fx2 x minus 2 x square plus x minus 4 soon gx value to x square minus 5x plus 6 HCF to x minus 2 so itila 2 le x minus 2 cancel taila around so to x square plus x minus 4 x square minus 5x plus 6 hi kan LCM so ni